yeah hayi kwenzakala futhi singayandi kakhulu ngamazwi mhlawumbe yiwapha amazwi ongawachiya kubalandeli ngokwemisebenzi yakho la kuyintsha esakhulayo mhlawumbe ukhona umuntu emakhaya ofisayo ukuthi mangabe ekhula ejoyine umculo wakithi weRome ngoba umculo wakithi masithi siyawulandela sokulama generation ulapha wena kunabaculi babantu ubukela kibo nawo banabaculi bebukela kibo kunjalo usezaba labanye abazazalwa nasebezele abafuna ukungena ngaphansi kwakho so izaluleko mhlawumbe ongazinikeza abantu abanjalo lamagama ongabashiyela abalandeli ngokemsebenzi. Yebo hayi engakusho nje kubafowethu abancane abasakhulayo ngathi nje kule ndima esikuyo kufunakala inhlonipho kuphela mawufika uhlonipha abadala obatholile endimeni noma ungafika ushaye amahitha bebengakanani but kufanele ufike ube yazi ukuthi lo mtholileyo noma engadumanga mhlawumbe ngendlela osudume ngakhona wena kodwa ubuye umhloniphe uzohlala emdala kunawe ngoba nguye umuntu ocenta indlela. Nguye umuntu ocenta indlela obafica endimeni kumele ubahloniphe ukuze nawe into zakho zivuleke ziye phambili. Yabo into ebalekile emculweni inhlonipho kuphela nokuthi umuntu ebeyazi istory sakhe mawufika emculweni ungafika ube umunye umuntu ufika ube nguwe uchaya into yakho nje straight abantu bazakuthanda kunjalo ufika ube nguwe uchaye kanjalo and then nakubalandeli beqhubeke besithande njengoba besithanda benga mhlawumbe bengaxabani bephosela namagama kanjalo siyazi ukuthi emculweni kuyakompithwa yabo so noma ungabe usizwa mhlawumbe omunye umculo angathi ukhwebhana lo sibani bani hayi kusuke kuyingoma nje kuyadlala kuyancokola ngoba engomeni vele kufanele ukuthi kujatshulwe kuyududuzeke ngelilanga yonke into nje engabe ibe khona ngoba mawuthi yakhangela abalandeli bakithi esikhathini esiningi bayazwa izinto ku social media bese besiyangena laphana abanye bethuka abanye bethukana abanye bethuka abaculi so ubhuti uyacela lapha ukuthi singabalandeli singathathi izimpi zabaculi ezinye akusizona izimpi kuyathengiswa ngoba masingabaculi laphana siyakompita kunjalo kumele kube khona ukushayana ngengoma hayi ukuthi mhla uhlangana no Mr Bonzi mhla uhlangana neMbamba Express kuzoba nesibhakela siyacula kuchayana ngengoma kunjalo umdlalo. Siyawabonga amazwi kabhuti kakhulu ngicabanga ukuthi okanamhlanje sizoyibamba lapha sizothi masibuya ngehlandla elilandelayo kube khona okukhulu esiza kubamba esizakucela nje before sihambe ukuthi ukusithi fahla nje mhlawumbe usishayele isiginci usiculele nje iphisinyana. All right. Hayi ziyachaya abantu bakithi yilokho ebesikhuluma ngakho isiphiwo masikhona